o te whatala pa mai monga le tātou ni fu o tātou whenua i le matanga le nei wā yaso, ma lo le soi fu maua, ma lo fo le langi ma mai le ma telo le tātou no ia lo maia se whapoponga whale nei o tala o mena te tupu i Samoa. E mo atu i tātou tala, ua whaalea ngā ina le whamasnonga mō lianga, e pei ona whaasanga lea i se tasio di malo le malo, le sa avea matau tua fo o se malo le malo, le sunga vi se sio, o lea na tua ia i le whaia lea o ni whamaumaunga se se, ma le sainia whamalosi lea le swafo se tasi fo o malo le malo, e whaatino ai ia lana no ngā tupe, e pei ona whamawina i le whapatonga tupe lumana i Manuia le lupi wha. E lua molianga sa tua ia i o ia le whaia o whamaumaunga se se, antoa i ma le sainia whamalosi lea o se swafo se isi malo le malo pite ane, o lewa tui na mai le whai unga le whionga le whamsinsini sa tiusi matiwa perese e le wha mahonia mo lianga e wha sanga ia te ia. O le na tangi le nei mata upu o le tasi foi o malo le malo o se ri leo leo o lo ngadue nei le taimili nei e suafa ia vani o na nai vani o ia lea sa avea ma leo leo nate pui puia le saunga le muupe na whai malanga nate tautolua ina le sa avea ma pale mia talu wai le fionga le sao papito fia me na au mi mata afa o ia leo le na tangi le nei mata upu e wha pia na saini wha marosi e vi se sio lona i suafa po lona i ngoa mo le wha maonia leo le nonga tupe sa whaatino i le lupi wha po le wha tonga lumana i Manuia le atano le teimi lea na whaatino i le ngai ngoinga ai olo o iai o ia i atunu mamao o lo whai malanga whaatasi ma le sa vea ma pale mia o Samoa. I susuenga ale whamasnonga i le nei mata upu na whaamaonia ai le whamasnonga le lava leo o maua le tua leo leo e lango ai le mau po le tangi e pei ona talo sanga mawhina wina e le tua leo leo. E le ai ia e le ita pape na wala wina foi e le mtanga duenga o malo le malo ia nisi o au whainga duenga mai le whale tupe ia atoi fo nisi mai le lupi whapro tonga mnumana i Manuia le atuno o e moli mau i tu sa i male tangi le pionga na nai vani le sa tui natu lumo le whamasnonga. E le whai unga le peona tui na mai le whamasimisili e le wha amaonia mo lianga i whaasanga i le na whaatutu i ele tangi po le songa visa sio le koe saanga lue le mtanga duenga malo le malo ma e le lava fo i mau e lango ai le whina unga leo leo e peona tui natu i lumo le whamasnonga. Inisi o tātou tala o le ua sao no le minister o le matanga duenga po le tonga taustusi le atuno o le fionga paunga tala lei paunga e wha manino le tūlanga e pe ona iai ma wha iuing nai ia suenga pe ona wha tinoina se taso company mai te tono New Zealand le TPO leo ua wha mawina e le tūlanga wha le tono conferencing audio o tūlanga e pe ona iai ia wha tinonga o nei suenga e lea ini financial report ato ai marini records o wha mawina e wha atino iai ia tūlanga e pei ona mo mia e wha atino ino suenga a o tūla i mai ia le vang wha whai pui puia le ia tau tangata le HRPP i mo le wha atino ina ma le wha mawina lea o a tātou se leni ato ai mawanga atu pe umane atuno o sa wha ngā ina mo atina e o sa wiliringa le nei o le nei tala. Tātou ori lea ono wha longo wha mai miliona le tupe nā ruai le ai Samoa e le ato se miliona au tau mantu atu na o se ono se lau afe mon tupu le tupe sa alu ai te tonginga o tato o kika ia po se o tusi ia paulo le tupe sa alu ai le e se o tusi lea ai le sao lea tala wha pe miliona tala le ai ro se na tala e na le ono se lau mon tupu afe tala Samoa sa to tongi le tato company se o tusi lea ai a fikala iai a fai e tolu sifuru item sa ave iai ai filifili la tau na sifuru tolu lo inga e tele se vaenga li o se suenga a wala va fa maoninga o vaenga o lo fia manino ele ka tato fainga malo ina o mato su tu le lipoti o le matua tele la o issues po mea o ngaonga ia o lo la pe ai fa punga la tamai la pe ai tu langa o lo fa tau no inga luenga al tato malo Samoa ai ole o em faino fale o atu ni vaenga onga ina isi le fiele ma tele la tunu o le vaenga mo lava ele ai ni records
tele o vaenga ia o lo fatatali o kika. O avere tusi le tatou ia tatou ministry sia ma tatou SOE sia. E mai a tatou records po whamaunga. O mea tau o li city ia po mo documents o o invoices o me whapena. Ele o mau e sue tusi vaenga ia. O le vaenga o ngaonga na mua. O le vaenga lona lua. E tele li poti. O lo tapa ele sue tusi. Hele o mose li poti. Sfatai te inga li poti le ta o le feasibility study. Fa mai sa fai le rato study. Ria. Ai tapa tu le sue tusi. E lai ni li poti o sa feasibility study. Tapa tu le sue tusi e me ta environmental report mai va pena. E lai ne tato li poti o sa wai. Mas fatai te inga la na vaenga o nga ia. O leo lo o mai li poti o sue tusi. O nisi vaenga ia pe o fontanga ia al kapeneta. E iai fai unga lo fa pe mai. O fai unga al kapeneta pe mereta o le pika. Ia sa tapa for so tusi e mai fa maunga ia. E le e mai fa maunga ele atoa. O lo fa tali ia tato meta o pika po le fa ka. O le pepa al kapeneta po fai unga al kapeneta. O siria ia vaenga lo o atangi ai. O lo tele vaenga, o lo fatatali so tusi. O le si vaenga, o lo polokai foi nga renga so tusi. E i vaenga foi le leo o transaction po o amounts foi e te taun tongi atu. E ova atu male se la wafe, se la lima su wafe, lua se la wafe. O vaenga la e refer i le meta tender sport. Ai mainga le so so tusi. Ele io o vaenga ia i le tender sport, lo winga. Ele approve tender sport ai ese tangata ia sa approvinga. O fatai ta inga la ia. O le ema te o tutiro e fisinga o ngaonga o mea lo tulai mare li pote so tus. Le fai lo foi pena sa no foi le fionga le minister o le fainga malo tausi le na se mavai atu nei. Na no fai le se la to fai unga na fai. E tu sai ma le reporting na fama wina e le company mai New Zealand. Le fa le tonu le tu langa o lanto fati longa o lanto ngalwenga. Ona ele ini fa mo monga e fa tino e nga luenga e pei ona lato fa tino ina. Torus fulum ta upu sa tuinatu o kika. Ia por vanga la so tus lato te ilo iloina. Peta yane e se fuluma le tolu vaenga sa lato ilo iloina. I lalo forensic audit. O i lava sa lato pikia mai vaenga e sumar tolu. O i la sa fa tino e lena man malo le company le ale PDO. Mai sila fia atu no PTO o company le mai New Zealand. O ila sa le mafai ona faatino ni company so tusia Samoa. Ona ele polenga foi le meta o independence. O le la sa faatino ala company le PTO mai fafo. Pete yane Samoa la fafo nga. Ia o le mawa langa ele si vai ngal company le PTO tono Samoa. O le sa la to nga le fatasi ma le PTO le mai New Zealand. E fata nga luenga e pe foringa wa fai na ile independence por mena le sa tau pole e langa o le sa tau fi fa ngai no tatu so tusi tono Samoa ia le fa nga la va so tusi mai fafo pita yane o le wa mai to fa nga la tu tangata lo nga lu Samoa ia pe wale tu sai mal me sa fa mo e wilea fa aftai PTO sa la to fata nga luenga wa mai nga luenga ia le wa mai la to lipoti ina o mato tulai mai e tau aver tato malo e tau sangan tenei. E mateo mai to tonu tato kabineta. O ro tati ele li poti, wa o mona ta pena le li poti, ale so tus, o le PTO. Mai le li poti, ina o mato mai le matanga i le kabineta. Sa mato mo le li poti, o lo tolo po le li poti le ale so tus, po le forensic audit. O le whapunga mafu anga tolo po ai, si to e fai tau atili, no winga. E lo lava susu e ngar fai ngā malo le, fai ngā malo tau sile sa lato sila li poti le. E lo lava se lato taimi e, to e fai tau i le li poti war fai punga nā wa tolo po ai. O e to e ilo, to e fai tau atili. E na o mato tula i mai la, o mato mau atu, e rei mai e fai se fai unga al kabineta taluai malo tausi. E na o mato o mai ma mato susu atu li poti. E fai lava si mafia fia le liboti. Ia ona fono le kabineta ma e to fa tai mar kabineta.
Wa tau ona fili se komiti whakapeneta. Ina ia ilo ia tato lipoti lea. O le la sa tofiror komiti. E 5 minsta o lo tono komiti. Whatase i maramatanga luenga o tupe. O lo lato ngalue whatasi. Pe o lato le o lo ngalue i le vaenga lea ale lipoti. Le sa whamapuna mai le whainga o ngaluenga lea. A tūla se stulang al komiti whakapeneta 5 minsta. E tonu minsta e qualified. Winga lau talo la tonu so e tusi ala ia tonu Samoa on taustusi. Inicia tātou tala, ua pola ina e le pula la mariulilo ia le fionga i le tamaitai whamasino le whamasinonga whai tūmalo, le sunga pāri i Rosella Alala Toa, e sole tu la fono le whaasalalawina, o le tūlanga e pe ona iei le whai unga, o le tūlanga e pe ona atangia mai ai se whaalawelave, le na whano le soifua o le tamaitai, o papari i sia whikao, o le sa tau fia, i te tono le whalapui tano malala. O le vaiaso, se mai atu nei, le whai unga le vaiaso, le na whaasalalawina ai, e penga ta whai langi le matanga wenga o leo, le tūlanga e pe o na iai ia lātou fo i sue suenga. Ma anga ia tuai, ia se tasi fo i ala ata whaasalalau o le Samoa Global, ma lātou whaasalalawina fo i le vaenga. Sao noa le fionga pāri i Rosella Alana Toa o le pula o Maniulilo, e soli tula fono la ngai ngoinga pia na whaatinoina ni tanga ruenga o malo le whaasalalawina leo lātou fo i suenga, ao lele i whaia, se whai unga le pula o Maniulilo, e tusai male tāria i leo le tautonga whapitoa e whaatino, i tamaitai lea na whanolona soifua i te tono le whanpui tamo lala. Wala patai mai ai e le pula Maniulilo le tamaitai whamasino, so se tasi ala atam, so se tasi na te whaasalalawina le tūlanga e pia na iei le whai unga, o lea mata upu, e pia na whanau le soifua le tamaitai, o papani sia pikao, e soli tula whono. E le lewa ona tui fo i lunga i ala ata whaasalalau le matanga luenga le lewa lanto whai unga lanto susuenga, ai toi wha fo i lalo, ina ua tapu ona tui na maipola inga le whaamsinonga whai tūmalo le pula Maniulilo, e soli tula whono le ngai ngoinga, e peo na lanto whaasalalawina. O lo tādia le temine lei, le whaia leo se tautonga whaakitoa, mo le tamaitai o papari i sio kikiao, o lena mau atu lona tino Maniutono le whanpui, e whaamautu ai le mafua anga o lona Maliu. Male tātou tala muli, o le whai umar bai aso lea na taua fia pe usuia ele fontanga le fio anga o rin whai pula le fio anga o le au baa. O lea na tau misala ele a fio anga inisio a hinga e to lua, e marfua mai ono o nato whanau. Lea na whaasalalawina e le upenga ta whailangi a le mtanga luenga o malo, watau neiti i whanau, e marfua mai ono o morianga o le umia leo whala au whaasahina. Is a reporti mai se tasi o matai i te tono le a fio anga e whapea o le tasi o ainga e se fulu lima afe le sala na whaatinoina. O le tasi o ainga e tonu se fulu wafe le a whai o le sala e peo na tui nātu iai. Mai te tau ana pō ane le aso tō nai o tau nuu ia sala, pita iane. E tō tasi le ainga sa anga iane ma toi tongi le sala e peo na tui nātu e le pule maluari uwhai pule se fulu lima afe. A o le tasi ainga e tonu se fulu wafe le na whaasalaina. E le mawhai ona toi fo iane ia le sala e pei ona polo ina e li mwhai puna le a fioanga o lo tu awa noa le a fioanga e tu sai ma whaasalanga e pei ona tui nātu ta ua e sa mori mau whaatutu ina sa matai fo i tono le a fioanga o tomo whainga ia koe malo li mwhai pule e pe soani manganu nui whaatasi ai ma le maloma le matanga luenga o leo ina ia tafi e sea tūlanga o whala au whaasaina leo wa se sao nei te tono o le atano. O le fionga o leo wa ai manu fo ia pulenga ri mwhai pule pe te iane. Ia, o tūlanga lava o whanau le tau pulea a mio, leo lo whaatino ai nisa sori ngā tula fono, mai le o alo ele pule malu a ri mwhai pule le fionga leo wa ma le whaia leo whai unga tono, e solo ia ai, le whaatino leo ma le umio o whala au whasaina, i to tono o le fionga. Tō lunga tātou tala nei aso, a mata le nei vai aso tātou pila ila so taia.